Šta motiviše jednog mladog čoveka, konkretno tebe u ovom slučaju, da se aktivira u zajednici? Koji je bio osnovni motiv? Smatram da je izuzetno bitno da svi damo svoj maksimum i da to nije dobra volja. Smatram da je to obaveza svakog mladog čoveka da se uključi uz rad svoje zajednice i na taj način doprinosi. Često slušam kako se ljudi, najčešće mladi ljudi, zapravo žale kako im nije dobro, ali nisu spremni ništa da urade po tom pitanju. Žele da im sve padne na tacu, da odmah žive bolje, da im financije budu bolje, da budu primećeniji, da budu popularniji i slično, a niko ne želi da se žrtvuje i da da nešto društvu, da da nešto državi, da da nešto zajednici. Smatram da je izuzetno bitno da mi damo nešto. Moja deca, moji unuci su ono što mene motiviše, da ne kažem moja država, moja nacija, da je dam što veći doprinos kao pojedinac.